Ketemu lagi sama kita Bocah Ledok TV. Kita mau nge-vlog nih bangunin sahur ya. Lu tonton nih. Musik. Guys, tambahin dong subscribernya. Jangan cuma ditonton doang, di-subscribe. Iya, perlu subscribe. Okay. Subscribe dong. channel Bocah Ledok TV. Mantul, boy. Bangunin sahur di Omeli. Terlalu rame guys, rame banget. Namanya gue pengen bikin koreo lah. Bikin koreo tamanya. Kat lu Kak. Koreo. Jangan lupa subscribe channel apa, woi? Bocah Ledok TV. Di mana? Di mana? Di YouTube. Oke, lanjut. Bangunin sahur di Omeli. Dari bangunin kesiangan. Pusing.
Tega banget guys kalau kagak subscribe nih channel nih. Bocah Ledok TV nih, sahur bareng Bocah Ledok TV. Kita bangunin sahur, oke guys? Oke guys. Jangan lupa ditekan tombol subscribe-nya, jangan cuma ditonton. Banyak banget petasan guys. Iya, bener itu. Kita lanjut lagi ya guys. Yang bener dong. Ayo guys, subscribe guys, subrek guys, channel Bocah Ledok TV ya guys, di YouTube kita ya guys, masing-masing guys. Jangan pada pelit loh, punya HP doang mal-mal. Kalau belum subrek channel gua, uy. Bangunin sahur di Omelin. Waalaikumsalam, Bocah Ledok datang. Mama pasukan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bocah Ledok datang. Mama pasukan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bocah Ledok datang. Subscribe udah, subscribe dulu. Ditontonin doang, gak bisa subscribe. Gimana sih? Udah lama nonton gak di subscribe. Dah. Bagi-bagi subscribe-nya biar semakin semangat gua ngupload TV-nya ini. Video-video bener-bener dah. Udah subscribe dulu. Subscribe ya? Subscribe enggak? Subscribe, guys.
Bocah ledok, lu ngomong. Ayo. Dan. Opening Ya udah guys, sampai sini dulu ya vlognya Bocah Ledok TV. Kita pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, oke? Dah, bye.